Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis usai AS tolak proposal baru Iran karena tak memasukkan isu nuklir. Trump bilang kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sangat lemah. Menurut Trump, dokumen yang dikirim Iran tidak berguna. Trump mengklaim Iran mengizinkan Amerika mengekstrak uranium tapi mengingkarinya dalam proposal gencatan senjata terbaru. Selain mengambil uranium, Amerika ingin Iran menjamin tidak akan memiliki senjata nuklir namun tak dipenuhi. But for the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, membela diplomasi negaranya di tengah ketegangan kawasan. Tuntutan Iran untuk mengakhiri perang di Lebanon dan kawasan sekitarnya diklaim bentuk tanggung jawab bukan tindakan tidak beralasan. Selain meminta penghentian blokade maritim, Teheran mendesak pembebasan aset rakyat Iran yang dibukukan akibat tekanan Amerika Serikat. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف Ketua Parlemen Iran mengatakan angkatan bersenjata Iran siap bertempur meski negosiasi dengan Amerika Serikat saat ini masih berlangsung. Ghalibaf menegaskan Iran tidak percaya pada Amerika Serikat. Pernyataan dilontarkan melalui media sosial X usai Presiden Amerika Donald Trump tidak menerima respons dari proposal kesepakatan damai yang diajukan Amerika sebelumnya. Ghalibaf menuliskan, pasukan bersenjata kami siap memberikan respons yang penuh pelajaran terhadap setiap agresi. Strategi yang salah dan keputusan yang salah selalu menghasilkan kesalahan. Seluruh dunia memahami hal ini. Kami siap untuk semua pilihan, mereka akan terkejut. Di unggahan lain, Ghalibaf menulis tidak ada alternatif lain selain menerima hak Iran sebagaimana diurai dalam 14 poin di proposal. Pendekatan lain akan sepenuhnya tidak meyakinkan, kegagalan demi kegagalan. Semakin lama mereka menunda-nunda, semakin banyak yang harus dibayar oleh wajib pajak Amerika untuk itu. Negosiasi Amerika dan Iran kembali buyar, harapan damai dan terbukanya keran jalur energi dari negara-negara Teluk pun pupus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membocorkan rencana usai ia menolak syarat yang diajukan Iran. Gencatan senjata pun menjadi fase terlemah sejak perang pecah pada 28 Februari lalu. Trump mengisyaratkan melanjutkan operasi blokade pelabuhan Iran, lantaran Amerika memiliki militer terbesar di dunia. We have the greatest military in the world by far, and we're stocked up with great ammunition. We have much better stuff than we did 2 months ago when we first did the attack, which knocked them for a loop. But very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing the service to the world. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
Iran menilai sikap Trump sebagai kemunduran dalam upaya untuk menyelesaikan kebuntuan di Teluk Persia yang telah membatasi pengiriman dan membuat harga energi melonjak. Iran juga tak peduli apapun respons Donald Trump atas syarat yang diajukan ke Amerika sebagai negosiasi menuju kesepakatan damai. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره. در یک روند دیپلماتیک طرفهای دخیل در مذاکره و دیپلماسی باید بر اساس منافع ملی خودشون تصمیم بگیرن. جمهوری اسلامی ایران نشون داده که در پیگیری منافع ملی و حقوق حقیقی خودش جدی است، در این حال با حسن نیت و در روندی معقول در روندهای دیپلماتیک شرکت میکنه. Di tengah negosiasi yang belum juga menemukan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, Tiongkok kembali menegaskan posisinya. Tiongkok mendorong tindakan terbaik untuk menghindari dimulainya kembalinya perang. 关于伊朗局势，中方已经多次表明了严正立场。当务之急是全力避免战端重启，而不是借战事恶意关联抹黑他国。 Hingga saat ini, Amerika Serikat masih memberlakukan blokade pelabuhan-pelabuhan Iran dengan mengalihkan sejumlah kapal yang menuju dan dari Iran. Jalur diplomasi masih dilakukan, gencatan senjata masih berlaku, meski Iran dan Amerika juga tetap bersiap untuk tindakan militer. Sementara itu, saudara, serangan Israel ke Lebanon berlanjut. Rudal Israel menghantam kawasan permukiman di Jarjua di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan, Senin waktu setempat. Sebelumnya, tentara Israel mengeluarkan peringatan pada warga Deir Es-Zahrani, Jarjoa dan Jesin. Pesan berisi tudingan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata Hezbollah. Tentara Israel menetapkan zona dengan garis kuning di selatan Lebanon, mencegah warga kembali ke wilayah di bawah kendali Israel. Sementara itu, serangan rudal Israel menewaskan 3 orang warga di Lebanon Selatan. Kru ambulans membawa jenazah dan korban terluka ke rumah sakit di Al-Jarjo usai serangan udara Israel. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan Al-Jarjo dihantam serangan udara kurang dari 2 jam setelah musuh memperingatkan penduduk mengevakuasi diri. Sementara itu, kelompok Hizbullah juga terus melakukan serangan ke militer Israel. Serangan drone menyasar tank Merkava Israel di kota Al-Bayat, Lebanon Selatan, 10 Mei lalu. Video dirilis media Lebanon, Al-Manar, namun tidak dilaporkan ada tidaknya korban dalam serangan ini. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi ini. 4 orang meninggal akibat peristiwa ini.